Гималай төвізем тада шыв сикизем ша келене стегензен инжи жыла тухмаламар. Радуга культурба курау центрінже шул жүревжізен тенжібе балаштараган фото-экспозиция ергелене. Гималай төвізем хозень монашлы хебе тюрех тыткана еща. Везен шүллежі сагыр 1000 метр ытла. Фотохудожнигын пірден бір сонугерчік туман нумай вайгума девет. Ту жіне хабарма гына темеже уйық керлі. Шул жінже нумай евырлыға барындармала. Экспозицияне көне үгерчіксіне, егебінде вишіміш, тада егебінде вынжичіміш шул зінже евыр условизінже тунынде. Шымылақ болман мүнжіндізісін аппарат ішлемеш, тада сывлыш температуре аялда, тада үтті шучандалық еврлық езімбе тел болмала пулнынде. Исландия, Норвегия, Америка, дада Африка шыржывзем. Шу чандалык илемне хибе самарыри фотохудожник сем балаштараща. Хастарзем ышта гына пулза гурман буля. Ышсен ытларах пане Юрий Родичев фотограф туна. Вол шитмен шулда булинде тодажах терле шуревре булать. Тавра гурымне юстереть. Тесле хрень Эверест товень халичен шун гурманди неде югерня. Курав ыты теленмеле үгерджіксенбе буян. Нумайжы Ниагары шивзе киберге илтне баллах. Шаб вғытрах анхел жинжен немехте галаймаща. Вол вара шыр жинже чи шули шутланать. Шак автор перін планетари чи илемледе, чи пызык шив юхизмбе пере палаштара динде. Шив юхизм жіне пықсай келінме бір вежемзір келінме болады. Мен жіндізен візім пиди илемле. Куравба уйрымах школа жезіне балашма кызыклы боля. Візем вали гунда ядарлы мастер-классе милтереща. А жезіне турист хадерезембе балаштараща, тада чадыр гарма врендеща. Шу чандалык илемебе балажа стегензен вара вохот пурха. Фото курав раштав уйхен вунбилекемыши ченишлеть. Чуваши, Галарам Вали, Вероника Павлова, Владимир Синдеев.